the physically understand program thing yang si ko the what is precision what is accuracy hai se kai no de ko koi sigi jaga se 10 points ni hai rage ngam phala se thela ka ko lang na bu kai ko dat hai ba dat ka hai ba lang du yin khala se bu ko so mayam ki target se kar mano mayai ji yare ko sigi maximum point phang bu se nang ji ahan ba lang ngi bu ko swai ta wa hai ta ai khitang di lap ko han je ko amuka lang ngi bu ko ye tai hai ta ye ko then amuka su lang ngi ji da sum ta ya ba atopa si sina e haiba student amana lang badani kai ba ji da oi kai na sina back side yes ko sina a haiba student sina lang badani then another b haiba student amna mu lang nge tai ko sana ya pal ya ba amushu the pal and then swai da mu manak nak nam su pal ye ko sina b hairasi ya ba so si na mu lang nge ba ko swai da pal as machu ma tau si ko machu ma tau kam su tau si kya ka yeng mu ngai ka tau ta ha kam ba pam ge machu jo pam lai ta bro green so amuk lang nge swai dam pal ye ko amuk lang nge swai dam pal akan naksal halas amuk lang nge swai dam pal this is c ye ko hojik sigi is kind of experiment ko e jina tawri ja e jina tawri true value da di nakti ba ko true value je sine khala se ba erba true value da di nakte adubu ma se ke doge hakanda mana tawri ba thabak di makti loina naksanai ye ko mana langba khudi makti loina naksanai aduga true value da di nakti true value naktraga su ma je kai haiba yage hakanda mana tawri ba thabak se ko highly this is highly precise and highly true value da ta adri se da tu maton khoiram basu yai yai ko nangi mistake ti yam handawa na sage akhoi ngarang gi do any measurement ani pangthok pakan measurement pangthok pakan da soibagi mong se error se ani le nangna soiba ma aduga instrument na soiba ma ya bi re ko these two errors se ahan bagi sigi aina highly precise hai si se nangi error ji amna handai haina nangna sagi ya re ko da tu gi maton khoi bo ro yai na draga na nungsi na hubok bo ro su yai but nangna tawri ba thabak ti yam naksana na to me ya re ko yam kai ta accurate chu ha ya ro kamai hai ta manipur lo ni am section na hai ta ne ko yam phajana to bo ngam hai ta nang adubu da tu na ni khangde aduga nungsi ni khangde kai ma error am di lai re true value ta je ko error do nangi di am handa yaraba this is called precision ko now accuracy hai ga kai no hai kanda sina sina si nak nei ko hum nak nei ko nak na kai da nak sale true value da magi aseng ba 10 points ta ga dong ne hai se sida so mu ka nak sale ba ko adi ta di sina min to sina highly precise and accurate haina ye ko true value nang la kan da de khoina kai hai da ga kan da accuracy ji lak to yaraba sida highly precise and accurate hadi nang ta ga thabak tu su loi naknaraba aduga true value da su na ba adu ta di mistake to yamna handa gre haine ba instrument gi error du jo handa re aduga ke daraba nangi error su handa re adu di anima to yamna chumbagi value da
ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ B ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ highly accurate and precise ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯆꯣꯡꯒꯥꯟ ꯆꯠꯂꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯛꯁꯨ ꯅꯛꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯨ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ not accurate not precise ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ accurate and precise ꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ accuracy ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ true value ꯗ ꯅꯛꯇꯣꯏꯕ precise ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗꯤ ꯅꯛꯁꯟꯅꯕ ꯀꯣ measure ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯅꯛꯁꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ true value ꯗꯗꯤ ꯅꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ this is called precise precision ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯈꯛ ꯄꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯄꯤꯕ ꯗꯥꯇꯥꯗꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦꯕꯀꯣ part 1 ꯀꯣ ꯀꯥꯏꯗ 그래요. 내 바보다 강도 배워야지 하이로고 어세 라이크 님나 할라 좀 봐주세요. 제가 그래. 오케이. 자, hꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯃꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ what is precision what is accuracy ꯍꯥꯏ so student A 나 ꯇꯧꯕꯁꯦ 195 193 ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯅꯛꯅꯩ ꯌꯥꯏꯀꯣ average ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏ true value ꯗꯣ ꯀꯌꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ true value ꯁꯦ true value ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ 2 gram ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕ 2 gram ꯁꯤꯗ 2.00 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ 2 gram ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ student A ꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ 195 ꯒ 93 ꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯦꯠꯅꯩ 0.02 ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ even 0.1 ꯕꯧ ꯐꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ true value दगी लाथोरेबा true value से क्या नेबा 2 नेबा around 0.06 मु लाथोरेबा चुमी को 0.05 0.07 ये को हम लाथोरे है ताई दुदी सिकी स्टूडेंट ए ना तौरी सि कइने हाइनो highly precise precision ये को and then सिददी के दौरा 1.94 सि नि खेना ब्रेओ खेने 2 दगी 0.5 गलिनी 2 योगदब 0.06 वालिनी यारेको अदि अनीसिसु लापनरबा ट्रू वैल्यू सु नक ट्रू वैल्यू सु तादबा यारेको ट्रू वैल्यू सु तादेबा अदु तादि बी न तोइसिना accurate not precise यारेको अदुगा सिजिदी ट्रू वैल्यू दे हम नक प्रेओ 2.01 0.01 डिफरेंस यारेको 1.1992 योगदब क्या वाले 0.01 0.01 हेलिनी 0.01 वालिनी ये को यामना दे एवरेज लो कान दे ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू ता है ये को अदुना सिसिना मुक तौसिना कई हाइदे बसिसे दिस इज हाईली accurate and precise ना साइगे हाइबदुने यारे को अदे मथकिसिना आइसु दुम मानसो एक्सप्लेनिंग सिदादी एक्सप्लेनेशन खरा पिरा यंगसिको हाइपेटो सिदे नो लाइक तो दुम यंगजेसु काइसु गाइदे
sida akoi for example harga precision and accuracy se define to ni ko so for example harga if the true value for a result is 2.00 gram yare ko si ta ga do ni yare ba a student A na takes to measurement ani ole result to 1.95 ama 1.93 ma tare ko si sina hai si kai no kan these values are precise as they are close to each other hai amaga di amna close ocean e aduga true value di tabra tade adu but are not accurate hai true value tara kan de ne kai ha de accurate la kan ko aduga yam di nakshana ba and another student B repeat the same experiment and often 1.94 2.05 as result of two measurements. These observations are neither precise nor accurate. Ye ko ani lap ne ba yam na here ba adu true value su tara true value the nak price su nakti ye ko lap na ba ani si su measurement ni mak su lap na ba amana a da ta ba amana hengkala ta amana a wa ta ni ba here so adu nak su nak na da ba tadi precise sunate accurate sunate and students see in the third subasina repeat this experiment and the report 2.01 and 1.99 these values are both precise and accurate and high sedugine yare ko nakshan na ba true value to tare ya bira susin ko understand to ni ko dia so an bagi si to na kay dum iram ba yare ba this is highly or you can say it's precise yare ko this is precise hai batam si sina gani sina neither precise neither p ni irage nor accurate yare ko adi e ni irage ama p ni iramina kesu ka dia na khang lo re na sa hypertension biram understand taw na ba kai no hai ke to lo wari ga loi ko kai addition and subtraction ke ko ni karan ta sa program so addition and subtraction da akoina any calculation am tawre khalas yai ko akoina pi ba kan da s 0.225 kaina pai ri ibsi ya de yai ko so e riba p riba value sing to khoi kamaina report taw da ge ni if addition or so subtraction or so yai ko adu da je akoina ingoi se ko ahan bagi my hairs addition or then khalasi ko addition and subtraction gi yeng se 1 da ko ai machu ji nungai ro si de ko ri yo ne to si ba so addition and subtraction ga yari ko addition ga subtraction ga se koina kamaina my significant figure se koi kamaina report se pi ga da ge hajine ba ko la ku sha my calculation je ama eta pisal su yai adum asi pisal je ko du ko example ama to pa ma law su yai kai na pi se 12.11 18.0 yai ko top na ke no 1.012 yai ko si se sum taw hai bani sum taw kan da value kha ta re ba ko 31.122 sai ta re kamai na report taw do ge si ne yai ko value di si ta re something khara he na su ta ram su ai khang bi akhoi value su mai ta re khala se nang na report taw ba se hojik reported value se khoi kamai oi ge da ge si ne ba ko report se nang na pi do se addition and subtraction gi rules ama khaktang lei kaino ha kan da decimal du gi maning da khwai da gi least digit hai tare yare ko significant figure so count to ya ba da least digit kana oi gi kya oi gi ni 1 leibra 2 leibra 3 adi si ahum ji manung da decimal gi maning da khwai da gi least digit leiba se si wan do mal yare ko adu di nang no hojik adi digit sing matung ni ko khoi report taw do sha adu da di akhoi na report taw kan da 31.122
1 2 2 ꯇꯥꯖꯔꯒꯁꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯗꯦꯁꯤꯃꯦꯜ ꯃꯇꯨꯡꯗ only 1 digit ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ least significant figures ꯇꯨꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯅꯥꯗ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯕ ꯗꯤꯖꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯅꯥꯗ addition and subtraction ꯒꯤ ꯌꯥꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ 31.1 ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯥꯏꯅ 31.1 ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯥꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯆꯤꯡꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯨꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒ ꯀꯔꯤꯒ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯥ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2.5 into क्या 1.25 है ना मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की दी कई दो है बा ख्वाइगी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है डिसमेल याव दबर कोई खंगदी यारे को ख्वाइगी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लेबा मसिंग दो अदु खक्तने कोई रिपोर्ट होदस लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है सिदा कनानो ओइसा this is 2 significant figure this is 3 significant figures but you have to report in the 2 significant figures to report over that adudi si multiplication do kya tareba 3.125 tareba yare ko sida kya leba 2 significant figures adudi report to kamai tawrani ba 3.1 haina report tawrani sida yare ko adudi significant figure kya leba only 2 significant figures 2 significant figures to report over sida na ke tarba decimal money only 1 sidi significant figures 3 ni ko natra 3 neba कोई सुमा 1 8 0 significant figures count over sa tawro aduni ngasai decimal meaning di yegne hai yare ko decimal meaning da lai se only 1 significant figures ne decimal meaning du so koi only 1 significant figure thamnangai hona tar ya birda so sumai tawdana report tawguni hayadra du da exact number yaroma ba kari gumba multiplication division tawraga yai ko adu itadi exact number se kai sumai na example to pa ma dum harege ko 2 into 2.5 into 4.2 divided by क्या है जी 2 का तुम हाइजल कहीं कहीं ताकि तुम क्या ताकि हम तीन को ले वही पे ही सब नोइना पॉइंटिंग टू द ऑरेंज दे इसन के है सो क्या था हाँ क्या कई तंग करना है भी रोबा 21 point हाँ कोई नहीं कितने करना है रोने क्या था क्या होती है कोई नहीं ना वाकन मैंने के लिए जंग 21 था क्या आगे लास्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हैदराबाद क्या है हाँ 10.50 लोअर पोसिना एक्जेक्ट तारे ओके सो सिदा अखोई ख्वाइदगी एक्जेक्ट नंबर जिंगजे मोइदी अखोई ngang कई है काउंटिंग की नंबर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ने तुम हाय को अदु सी सिना ने एमता सिग्निफिकेंट फिगर से इबा कान इफेक्ट तवेबा मादि आई से 1 खक लेगा 1 खक थमु यामति यारे को कनादा थी दोबा अखोई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की दिंग साइड तो अदुम फॉलो तौनीबा ख्वाइदगी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लेबरो कनानो सिदा क्या ले अनि सिदा क्या ले अदु इता should be report in the 2 significant figures यारे को अदु इता दिस कमाई इबी तारे दे 10 point सिदी फरक अम ताई है 10 ने इबी तारे दे 2 significant figures दे यो हाय मिना इरोय ताब्रो नो आंसर जिबो
ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯀꯤꯁꯩ ꯍꯥ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯈꯣꯕ ꯀꯌꯥꯅꯣ 2 into 2.5 into 4.2 divided by 2 ꯇꯥꯏꯗ 10 point ꯑꯗꯨꯗꯤ 2 significant figures report ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ point ꯍꯥꯞ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ 3 significant figure ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ 10 to the power kya 1 law zero kya anta hai duwa mane mane 2 di 2 ke dawa natiye multiplication khak oiraba thamgani ba divide khak oiraba thamgani ba yare ko sida point nam yauri ba ai point no e hoge su e horo sumana kadai no si points naraga si example direct pi ke su pi ke su kai din aina haining ise sida exact number am yaure ba ko adu na hore report of kya to adu only one significant figures the report of ba adu chumbra chumdi yade ba ko adu na ni aina haije ise the presence of the exact number in an expression se mana koi ke doroba kemte effect oroba significant figures koi thunduriba number se sida kemte effect oroba yare ko aduduna sigi point ji ma isan bige ga isan biro note ne si ma isan biro ne aduga asi oina direct haira si value se thamba ngai tai 10 2 significant figures the report of ga 100 to 3 significant figures the report of ga ta di point half tam 2 significant figures the report of ga ta di 10 point half tam natro di wai asigi part ji oina kathala thammo ne aina haining je si matek si wari da kathala hapakes physics ko mana de aru kamai ko oi ini option gitu sinbo udro ba ini wari da adu inga sai du si exact number du idone ha di si iru di si report ro di yaro ba di for ga tham ta ne ba adu ya di ba ko si gi yori ba number sina kemta effect ro ya ba significant figures di answer di tahan doi ne ba 10 out da ina 1 khak dam de di answer du soi dro du dia soi answer sab chan dum ta doi ne ba but akoina se significant figures left is a doubtful digit tu wa ne sida di 44.8 hai di 8 se up and down ya hai ne plus minus 1 sida di ka bi ai kum da bi ai koi kang dia ne yar ba di wari ne ado result tu di dum ta ga dong ne sumai hai tare 0.2 hai ra into 2 jibu nang 0.2 do ani hai na to janta bai hai ja adi di 2 du da pukhala report or pa yaro ba adi kamai to ni 0.2 into 2 du kya ta ni 0.4 adi ta di ana chagana sumai hai sine 0.02 into 2 hai ta di sini kya ta ne 0.04 adi significant figures 1 da report tau do ne hai ta di
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯟꯁꯔꯗꯨ ꯇꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯑꯟꯁꯔ ꯁꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯟꯁꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯔꯣꯏ ꯕꯠ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯗꯥꯎꯠꯐꯨꯜ ꯗꯤꯖꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯠ ꯐꯤꯒꯔꯁꯇꯨꯅ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯖꯦꯔꯣꯗ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯟꯁꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯩꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯠ ꯐꯤꯒꯔꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯟ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯠ ꯐꯤꯒꯔꯁꯇ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯗꯣ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯁꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯥꯖꯔꯤꯕ ꯑꯟꯁꯔꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯁꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯠ ꯐꯤꯒꯔꯁ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯁꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯀꯔꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅꯣ ꯍꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯨ ꯗꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯠ ꯐꯤꯒꯔꯁ ꯑꯟꯁꯔ ꯁꯨꯗ ꯕꯤ ꯗꯤꯁ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯑꯟꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕꯗꯨ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯟꯁꯔ ꯈꯛ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯅꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯄꯣꯏꯟ 0.00 ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯂꯩꯇꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯠ ꯐꯤꯒꯔꯁꯀꯤꯗꯤ ꯍꯪꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯤꯕ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯇ ꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯇꯝꯃꯛꯏꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ 44.847884 ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯁꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯁꯤ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्सनेबा यारेको अदुदी आई सी रिपोर्ट तौदोसे 3 सिग्निफिकेंट फिगरनेबा यारबा अदुदी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट तौगे हायरबना मागी मनिंगी नंबर गैसे के तौदोइनो रिमूव तौगिदोइनो लौथोखिदोइनेबा असीसे कमाइना लौथोकदगे सिनेबा यारबा लौथोकपसे पनौदो लौथोकपा याद्रिबा ngसाइगी वैल्यू सिंगदुदि कैसु काइद्रे अखोइ लोइना अदु मेंटेन तौर चखरबनेबको हौजिकति कमाइना लौथोकदगे सिनेबा अदुदी अखोइना मैथ्स थेंगनरे इसे मखन अहुम थेंगनरे कई थेंगनरे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स है हाँ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स है को कमाइन थेंगनरे करिगुंबा 5 तकी हेना चावरबा करिगुंबा 5 तकी हेना पिअबा करिगुंबा 5 का मानरबा पॉइंट अहुम गदनी को जी हाइसे फर्स्ट पॉइंट के तरबा आइना रिमूव तौदोइसे काइदनेबा सिदनेबा 4 सिदनेबा रिमूव तौदोइसे चुमीको अदुदी आइना रिमूव तौगदोरिबा नंबर से 4 दगी 5 दगी हेना चावरबा हाइबमा चावरगना माना हाइसे हेबा प्रीसीडिंग नंबर दुदा +1 तौसलु हाइब यारेको अहान बगी फर्स्ट पॉइंट से आई इजु इसे एग्जांपल जावना अदगी करिगुंबा रिमूव तौदोरिबा नंबर से 5 तगी हेना ताथरबा अदुइतादी प्रीसीडिंग नंबर से लेंगदबी अदुम थमु हाइबा नो चेंज यारेको सो आई सिदा रिमूव तौदोइ नंबर से इज लेस देन 5 अदुइतादी माय प्रीसीडिंग नंबर से लेंगदबी अदुम थमिसे दुगिने याबिरेको अदुगा थर्ड सुबा पॉइंट करिगुंबा इक्वल टू 5 आइना रिमूव तौदोरिबा नंबर से 5 का मानरबा अदुइतादी मागी प्रीसीडिंग नंबर से odd ओइब्रा even ओइब्रा नि येंगाने if odd ओइराबा +1 हापिरनी even ओइराबा no change सिने यारेको हजिकि पेन अहुमदो अदुदी सांगने इररोइसे आइना पीबददी सुमाइना राउंडिंग ऑफ से पिरमनी एग्जांपल सिदे हाइरसु कसु काइद्रेको सिदसे is more than 5 ओइरगना अखोइ के दरबा मागी मांग सिदसे आई रिमूव तौदोइसे क्या दे सिदन ते येंगोने इ सांगने इरोइसे येदना सुमाइना दम इसलने अहानबा फर्स्ट पॉइंट से क्या है 2 3.4 को क्या हो गया 5 6 7 8 क्या को हजे काय रिमूव तौबा अकॉर्डिंग टू रिमूव तौबम जिदि कमाइन खंगनी सिग्निफिकेंट फिगर्स की
rules की matungina yare ko ai significant figures kaya aina hojik si se kai hai this should be reported to Canada 3 significant figures the report tau hai ba yare ko according to rules ki matungina 3 significant figures the si ongo idu na ta ibasida 5 ko mana sangre 4 hai 4 significant figures the report tau hai ba ko adudi ai sibo idoine ba chumi ko digit mari idoine ba aduga magi sigi remove tawgodoriba number se 5 tagi hena chawre yare ko adui tadi mai preceding number se akoi hoji kai hapira doiba +1 si chawrabani na ja this is more than 5 yare ko adui tadi kai hapiroba 2 3.5 4 6 and so on report to birani have yarba adagi topa kari sida mo hajal si ko 2 3 4 5 4 7 8 hai si ko si ju kaya report auraba 4 significant figures the report auro hai re ko adu tadi kai report aurne basa ha remove to do natra remove to do number se less than 5 ni adu tadi link gabi do thambiro hai bide yarba ana ko adagi third subada 2 3 4.5 hai si 5 6 7 so hai le ko si se kana da report ba 3 significant figures the report ro ye hai ko adi khoi kamai thamodba 3 ac bo natra si se equal to 5 ka manare natra adudi ke doroba mamangi se even la odd la yengo hai if kari guba even oiragana number do no change yare ko adagi if odd to the mathang tar si 23.4 na report to bita yare ko so kari gumba 2 3.356 7 so mai hai re si 5 ka chap manare ko is equal to 5 and if this is odd the tadi ke doroba 8 plus 1 yare ko and hapsan 8 plus 1 se kana preceding number yare ba adu tadi sida kamai hai ba si 3 significant figures the report aw hai re adu di kamai report ani 23.4 na sai report aw ani yare ko hai ni ko da chegi rule se mo apply tau to rounding off sai de ko si ji gi su dum khara di yausal labani ara ba akni si hangi se ko ani ji ka ta wo ma le da yam wana ani khak ta ji ha ke ta ni du da the number of significant figures in araga sidani 1 2 3 yar ko so si khot pirani adagi 2 gi sida da so si se ke da ba multiply to si significant figures da count to da yadra yaroi ha sidi 1 2 3 4 5 6 7 8 ere ko yam lai gre ta sidi ado kai su lu ba hang da bane ado question ju yam ju hang di ko main oi ba se koi gi mathang da kai le koi gi loss khara hai ta re ko loss of chemical combination se sidani khara ma question da la ani sidam nangi dro matem ha
Nang biyay dah. Nang ano ya? Nang halas ya. Sai vô di hap kita kwa. Sila juai sindra juai dah kwa sih dia. Kayak ngakang ash. Yung ngasi yung si part mate habit hayang jo mo explain to ge ngasi ge pet haram ge ko law of conservation of mass di physical issue ai chemical issue ai ko law of conservation of mass di ke no kan da say for example pile ki weight che 50 kg ni ha se ko pile je solid ni hai ta le mass se pile je liquid on thoya ba jare ko heat to ga liquid on thoya still pile liquid ki mass ya adum 50 kg dum oi ba ta this is the physical change yare ko akhoni yeng doi di chemical change hai ta yare ba law of conservation of mass e reaction to dringai mamang da reaction to ra matung da adum chap mana ba hai ta yare ko adu do koina adu di reaction se koi kana kana ta hoy ai A ga B ga hai su yare ka shukai de na tragana any nang na mass ama loning ba ma dum logi ja so before reaction and after reaction mass to sab manara ba doi ta di madugi reaction do law of conservation of mass e conserve to re hai ne yare ko follow to re hai ne ai kitang thu na explain to ge ko hai mo bi han bi na with examples yaw na hal se ba ko then second su na kari law of definite or constant proportion hai ma hai ji ni water se water semgalak pa se kari kari ne semgalak ke hai kanda sida water ma hai ta di same element oi ga do ni aduga element sing do together in the same fixed proportion by mass or sometimes weight should e ko weight to e mass to e some khara dana mass ne e khara dana weight ne water hai ba sida mass hai si 2 gram the oxygen is 16 gram the 1:8 ising ama oige haraba gare ko water hai se semgalak pa da yauriba element masing se hydrogen ani oxygen ama gare ko this is fixed aduga magi mass or weight se should be 1:8 ratio form da legadoni sini fixed ne gare ko but si se apply to ba ya da ba condition khara lay condition jing du de khoi NCERT da di yaw roi ko sana dum hapchen jare Canada isotopic differences labor kangu si hai di oxygen hai ba se hydrogen je makhan kya lay 3 yare ko ahum lay bani na kamaina hydrogen H11 D12 T13 yare ko si Canada no khenari je mass the khenari ne ba kari gumba water do D2O oiramadi yagadra ratio do 1:8 legadra leiro aduda isotopic form da di yaroi hai or natrano kaino da so hai oxygen da so hai oxygen se kya leba oxygen 16 oxygen 18 even carbon hai so carbon 12 carbon 13 carbon 14 yare ko adudi moi je kai da no khenari jibo mass ne ba adudi mana ngasai fixed proportion by mass leini dubu yagidro yaro hai ta adu water do I see the 16 ne khala se another water amna I to 18 ne khala ji du si 2 gram is to 18 gram la tu du kai la tu si dia 1:9 choi la du ta ri bro se ta di hai ta ye ko adu na sigi law of definite proportions in isotopic differences of compounding that di apply to ba yaro ye ko understand to ni ko and then yam yok tharo siro atopa point amaga ma se yam hangali se is the independent of the source of the compounds ga di ising ne ha haraba ma hai se 1:8 ratio form da dum lega do ni ko aduga ma se kalai dei tholap no hai se min to roi mars ta chat le ba ko nang se space x to on chat le khala tesla gi ken to on chat le khala se a da ising phang ge hai re haraba ising ne haraba adu ta it should be 2 hydrogen
1 oxygen थोलपदी माइदो कायदे वाटर तो कायदे थोलैबा मास तगी हां नत्रगना इंजे कायदे लौगे बना लफुदै लौरे खलसे लफुदै दुजु वाटर ने हाइगे बोय तादि 1:8 हाइड्रोजन अनि ऑक्सीजन अमा इट शुड बी फिक्स हाइदि थोलक फमदा डिपेंड तौदे हाब इसिंग दो कदाय दे थोलके कदाय दे सुंगे लैबोरेटरी दा कैनोम यानसले ने को नंगना अदुगो वाटर ने हाइ मही म दोलेबा मही दो वाटर ने हाइगे हरबा अदु इतादि इट शुड बी हाइड्रोजन अनि ऑक्सीजन अमा अदुगा मास शुड बी 1:8 ता लेगदौनी असि लेत्रदि वाटर नते सिनि मा हाइनिंग अदुना मागी शॉर्ट सु इंडिपेंडेंट ओय अदुगा मागी आइसोटोपिक फॉर्म ददी असि लॉ से लॉ ऑफ डिफिनिट proportion से और law of constant proportion से apply तो बा यारो है यारे को सिमो तो हायर के